Strike baraya. Ih, ini gerubuk gitu. Ih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di my channel Baraya. Hari ini saya hunting lokasi bersama Mang Rian, Mang Wildan. Tuh Mang Wildan geus turun Baraya tinggal. Anjir. Semangat. Mang Rian mah lain ngurek kalah ngojay. Pak. Ini bareng sama Mang saya namina. Hah? Mang Rian sami. Mang Rian, Mang sa. Ke bawa cai deui mereka dia. Ya, pokoknya mah guys di barengan ku kuncen ya pokoknya. Ya mah ya kemungkinan lah bisa ngangkat ya. Oke, jangan lupa tetap stay di my channel. Nope. Enak Mang Rian? Wah, sepertinya ada sesuatu. Hati-hati Mang Rian. Kade. Tanda ya kemenangkan panjang leueur. Aha. Aing nyeungeut udut dibalik re euy. Halus. Manya aing nyeungeut judulna. Pak. Yalah. Lanjut lagi next time. Sepertinya ada tanda-tanda kehadiran. Iya pemirsa, itu lasun kita sedang turun. Semangat Mang Wildan. Ayaana tah mah. Latihan latihan lomba Bumi Ageng ya si Mang Wildan. Pak. Keun beran can di pelag euy. Aing gregeteun euy. Ku apaan cacing moal? Sesuatu jeruk pisan eta mah ikat jeruk pisan. Mana ya? Nih, asa bawa pandan deh. Ah, ayam musang. Sok air dia mah. Kena orang di pause lah gede. Sampai saat ini belum ada tanda-tanda. Gimana Mang Rian? Ya mau gimana lagi, rezeki belum ada pada kita. Iya. Hunting lokasi Baraya. Jadi rencananya kita mau sama komandan. Kalau misalkan tidak ada sampel, ya kita cari spot lain lah. Untuk spesial untuk penggawa metot. Tetap semangat Mang Wildan. Mang Wildan turun tangan lihat sama ditemani oleh Kang Mian. Kang Mian yang hilap menameng ke daerah mana itu? Daerah Pamarican. Walungan naon? Cinta lahap. Nah, pernah yang Mang Mian ya nging hilap nyamper ka Mang Mian. Bina. Kan nging nyamper hungkul nyanak cacanakeun. Nah, kalau nyimpang ke rumah Mang Mian nging hilap nyanak cacanakeun. Jadi Mang Mian teh henteu gegepeun gitu. Pak. Teu kedah nganyungguhan jadi tamuna nyanak susuguh nyalira. Oke lah. Cenah Baraya. Aduh ditonggongan ke Mang Mian. Tah, saya mangeun lah. Keun yos mangeun da leutik oge leueur. Nyempelan da ieu mah. Nah, di imah melag, keun cenah melag mang. Yes. Eta alus kitu Tahan, Mang. set kayak gitu. Tahan, Mang. Ih, lain. Ulah dikenoran teuing. Nya ulah dikenoran teuing. Jadi kena langsung ngait. Air brotel beunteun. Jai. Di mana, Mang? Mana teh? Cihaur. Jauh butik. Lain Cihaur. Cihaur tuh. Gangkap. Ini yang alus aing mun nyemlong di bedol teh gede kieu. Cacingna. Next time lagi. Mang Wildan dapat Baraya.
Mana? Ih. Masih. Kameramen sudah mendekat. Lagi ke tempol iya keluar. Bancetnya Iya, baraya. Banget ya teh. Pak. Aduh, deskan ini ah. Cendileg meren. Aduh, anjing. Ngeburuk bukan di dia ya. De resep euy. Dieu teh anu nejero teh ora kadut balong. Ora kadut balong. Percaya tuh. Heeh. Apa kadut balong? Itu apa? Kayak benang ya. No, kalau guru pada. Yer, mantap. Terus lah cenah melag. Ya, baraya. Strike baraya. Ih, ini gerubuk gitu ih. Ya, salam-salamnya buat siapa aja ini? Itu buat baraya ngurek tuh sebelah sana. Ya langsung balik ke nas. Nying dulu. Sliding. Kira balas atuh. Ribu sorangan teka denge lah. Bodoh amat. Ya tiba ka dia, nempo ka dia. Dipir-pir lah tuh. Lesot enak dewa katanya. Kojana di mana? Ah, ini rilis kena koja baraya. Ka dieu heula tuh malik atuh. Jangan lupa. Ya, baraya tingali aduh Kang Heri. Lasot deui anjing lila teuing. Oh, keuyeub ketang. Kumaha? Keuyeub. Anjing ngeprank. Keuyeub. Kan ronjongan hiji deui. Mana? Anu ngusut cenah itu mah. Ah, nomor ronjongan unggul ieu teh. Ieu teh ka. Ang? Nomor ronjongan itu. Kumaha? Nomor ronjongan unggul ieu ulah turun. Bohong. Lah, suka lah. Gue udah. Pak. Molonyon gitu main curiga. Naon? Lain sidat sama cacing. Kena cacing lah sidatna ge. Pembuktian. Acelengkeun ka tengah. Sugana tuh benang kudu nguseup sidatna. Nyorang alungkeun ka tengah. Tuh. Tinggal dimerilit. Maaf pemirsa. Mang Wildan. Nah, aing. Next time lah. Ya, untuk edisi kali ini cukupkan sekian. Ya. Beungeut hinyai. Banget anjing ngana rideng jika Jadi ini teh sebetulnya enggak diniatan. Jadi acaranya ini cuma hanya hunting lokasi baraya untuk persiapan spot nanti bareng Punggawa Metot. Dapat hasil lah lumayan lah tadi. Nah, sekarang lanjut ke video selanjutnya saya sama Mang Wildan di spot balong baraya. Tetap stay di my channel. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Saksikan. Raya tinggal di Kang Heri. Aya nu medol. Yang bedal baraya. Mana? Bedal lah. Ini gitu. Wis. Kita panangan. Teh babon berat. Oh iloh. Bisa. Sudah aktifin baraya.